So dito sa section 5-7, arithmetic and geometric sequence. So we have here the following objectives: define arithmetic sequence, find a particular term of an arithmetic sequence, find the sum of n terms of an arithmetic sequence, geometric sequence, define pod nato, find the particular term of geometric and the sum of n terms sa geometric sequence. So, first muna nato i-discuss ang sequence. A sequence is a list of related numbers in a definite order. Each number in the sequence is called a term of the sequence. So, kung familiar mo aning sequence, dali na kayo na siya. Kung naka-encounter na mo ani sa inyo ang high school, okay? So, kung na-discuss na sa inyo, more on recap lang ni siya. Okay? Basta kabalo lang jud mo analyze sa iyang patterns. Okay? So napod tayo word problem. Suppose a young couple determines that they can afford to sack away $400 each month to save for a down payment on a home. They don't trust banks, so they plan to put $400 in cash in their cookie jar each month. So the amount they save would grow like this as the months pass. So na kay 400, 800, 1,200, 1,600, 200. So kung mapansin mo na siya pattern. Kay muda ko ba ilang savings sa ilang cookie jar, no? This is a special type of sequence that we will study in the next slide. So ang sequence is a arithmetic when the every term after the first is obtained by adding the same fixed number to the previous term. And ang amount ani is called the common difference. So, example, dali naman ng arithmetic sequence, basta ga-add lang ka. Okay? Every term kay adding lang siya. So, example, kani 1, 3, 5, 7, 9, 11. So, ang common difference ana kay 2. So, nga naman, syempre, kada term nimo, term ang tawag ani ha, first term, second term, third term, fourth, okay? Kaya naman siya order. So, kung mapansin mo, plus 2, di ba? Dali ra kay, kung mapansin mo, kada term, gina-add siya og plus 2. So, ina na ang common difference. Para masabdan ninyo, nga nung difference. Di ba, ang difference katong nag-discuss na sa prelim kay minus. So, pwede po din mo ni siya i-minus para ma-verify nimo. 3 minus 1, 5 minus 3. So, meaning, yung after minus nimo sa before. Diba? So, 11 minus 9. Nakuha, 9 minus 7. So, the same process gyapon diri. The same pag na-fraction. Diba? 7 minus 2, 5, diba? 17 minus 12, 5, the same gyapon. Pero kung imo na silang i-sequence, plus 5 pud ka. Di ba? Murag gyapon. Dire pod, minus 3. Di ba? Kung mapansinin mo ang sequence dire, gina-add siya, add gyapon ni. Di ba? Kung mapansinin mo, 100 plus, natin formula later para masabtan na lang. Common difference nato is negative 3. Okay? Pero gina-add na siya, kada term kay gina-add 100 plus negative 3, ina naman na siya. Okay? So, kung mapansinin mo niya ang sequence. Magbutang lang tag ellipsis kay ga-continue man ang sequence. Wala ta kabalo asa taman. So continuous siya. Pero pero pag muhatag lang siya mga 20 hangtod 25th term lang, 10th term, dirarataman ng sequence. So dili siya continuous. Napod tay fraction. So better use your calculator ha in case nga na fraction or decimal.
Okay, so ayong kumpiyansa nga sayon ra nga inani lang no. Napuntay fraction and decimal expected na siya nga sequence nato. Okay? So next nato kay finding the terms of the arithmetic sequence. So the value of the account that starts with 700 has $80 deposit each month. Okay? So unsa man ang sequence ani? Mag-start kag 700 then ginaadan nimo or nagadeposit ka og 80. So ina 700, 780 plus ani pog another 80, 600, ay sorry, 860 and so on. So nakabuhat kag sequence. Dayon napod siya pangutana dire, the first term 9 and the common difference 7. So magstart kag 9, 9, di ba? 7, so may sunod. Common difference niya 7. So adan nimo 7, di ba? So may mo siyang 16 plus nimo og 7, 23 and so on. The same gyapon diri sa fraction. Mag-start kag 1/16 then minusan nimo og 1/8 mo ng result sa second term. Minusan na pud nimo og 1/8 mo ng third term. So inana maka-create kag sequence basta naa lang kay common difference. Okay? So mo to ang answer nako ganina, di ba? Na kay 700, 780, 600, 860, 940, 1020. Make sure na dollar kay mo man na yung unit. Sa letter B, nag-start kag 9. Importante kabulo ka unsa nga number mag-start. Importante jud ang first term. First term niya, second term, third term, and so on. Okay? You just have to add 7. The same also in fraction, mag-start kag 1/16. Okay? Minusan nimo og 1/8, so sisunod negative 1/16. Minusan na pud nimo og 1/8, negative 3/16, negative 5/16, negative 7/16. Nakuha? So mo na siya ang common difference. Subtract ni siya meaning negative 1/8 lang na. So next na to, more on formulas na. So mogamit ng formula. Kay for example, what if pabuhatan kag 1,000 nga sequence? O di ba? Mabuang jud na dugay kay kamahuman. So ang purpose ani naatay formula para makuha nimo ang exact na hinahanap. So butang nato given first term, what is the 100 term? Sudpod magmano-mano ka, magmanual ka, 'di ba? So magamit ka og formula para mas dali. So we often use the letter A with A subscript to represent the terms of this is arithmetic sequence na technical error na. The symbol A represents the term A sub 1, that is the first term. Ang A nato ha is gamiton nato as a variable representative lang nato. Ang sub 1 that is the first term. A sub 2 is the second term of the arithmetic sequence. Mo nang A, arithmetic man siya. A sub 3, third term and so on. A sub 4, A sub 5. So may bawaan jud nimo ang order niya. Inaani ang sequence A sub 1, A sub 2, A sub 3, and so on. We call A sub n, where n, kung usa siya nga term, nth term, okay, of the sequence. So first nato dire mo niya mga formula sa
sequence, di ba, ang first term kay A sub 1 is equal to A sub 1. Ang A sub 2, makuha ra ang A sub 2, di ba, kapag i-add di mo ang common difference, where D is the common difference, ha? Ang A sub 3, the third term, di ba, kung makaremember mo, A sub 1 plus 2D. Multiplyan lang nimo ang common difference, kaduha, then i-add din mo siya sa A sub 1. And so on. The same ang process para makuha ang A sub 4. Actually, ang formula, ang common difference, multiply ni mo 3 plus the first term. In ana siya nga process pagkuha sa formula. Okay? And then the coefficient is less than, 1 less than the subscript of the term in the sequence. So mo na makita nimo diri ang subscript nato A sub 4 unya multiply nimo 3D. So 1 less than a subscript lang ka. So tungod ana nga sequence for the nth term, this will be the formula. So make sure you have a copy of this, ha. Formula nato ni para sa arithmetic sequence. Napatay mga other formulas, so be ready lang. Where n is the number of terms you want to find. So muna ako ingon, what if hinahanap kay A sub 1,000 o di ba A sub 500 nga term. So lisod siya kung mano-mano lang ka from the first term nakakuha siya. So that's why you can use this formula para mas madali. Where ang A sub 1, the first term, importante makuha ang first term. Kaya dira man magsugod ang sequence. Ang n nato, mo na siya ang nth term, the number you term that you want to find, na hinahanap natin, minus 1 times D, where D is the common difference. Example, the same gyapon na nga question, example number 1, after 14 months. So, balik na diri. So, muna example number 1, mo ni ang first term, mo ni ang common difference, then ang hinahanap kay A sub 14. Okay? So, better use the formula na lang. Okay? Para dili ka mag-listen. Diba? N minus 1 times D. Okay? So, diri, sa solution nato, A sub 14 ang missing. So, ang akong N ani kay 14 because mo na siya ang N term. The number that we want to find, A sub 1 nato kay 700, N nato 14, D nato is 80. Sa previous example na siya, ha. So you just have to substitute lang 700 plus 14 minus 1. So unahon sa nimo ni 13 times 80. Unahon sa nimo ni kay multiply man ka. Yun na nato ang minus kay nasa sulod sa parenthesis. So nahimo siya 1,040 plus 700, 1,740. So ang ibig sabihin sa ika-14th month niya, nakasave siya ng $1,740. Okay? Next, find the 10th term of the arithmetic sequence with the first term 1 over 7, common difference 2 over 5. So, dili mahadlok og fractions, ha. Gamita lang jud ang formula. So, ang hinahanap nato is the 10th term. So, A sub 10 ang missing. Ang N nato, given na. N nato 10. Ang first term nato A sub 1, that is 1 over 7. So, gikopira na akong mga given, ha. Diba? Dayon, ang D, mo ni siya ang D. So, mo na nakabutang na dire. So, you just have to substitute lang
Okay, 1/7. Sa yun ra kayo ni siya, dili kay siya lisod. Basta practice lang jud mo. Ayan na to, 10 - 1, d 2/5. Diba? So, ang answer na to is 131/35. So, use your calculator lang, ani. Okay? Kung na may scientific calculator, better. Kung engineer mo or basta eduk or sa criminology, so make sure nga na may calculator. Kung cellphone lang, manumanuhan na lang daan po. 9 times 2/5, then plusanin mo 1/7. Okay? So next, how about this one? Natay ginatawag na sum of the arithmetic sequence. Ang ibig sabihin ng sum, gina-compute, gina-add nimo total sa sequence niya. Arithmetic sequence is given by the formula S sub n. So S na to is the sum. S sub n. That is n times a sub 1 plus a sub n over 2. A sub 1 first term, ang a sub n is the nth term. Takabalok pila. So example, ang pasabot raanan niya is i-total nimo tanan, i-add nimo tanan. So kung natay mo makita nga sequence niya 3, ay sorry, 1 3 5 7 9, di ba? Na sequence niya inani 3 5 7 9 11. So ang pasabot lang ani is sum of the arithmetic sequence, i-total nimo ang nabuhat nimo nga sequence. So example, na kay nabuhat nga sequence nga 1 2 3 4 5 6. 6 S sub 6 ang may tabuan na. Meaning, total nimo ang kanitanan. Diba? So, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. So, 36. Okay? So, ang N nimo 6, ang A sub 1 nimo 1 plus asamantaman, A sub N is 11. Divide mo 2. So, makuha dyan din mo ang answer. Diba? Okay, so, proceed ka. Natay example. Suppose that you put aside $10 this month. Next is $15, $20, the following, and so on. This time, it's the amount you're saving that forms an arithmetic sequence. So, muna siya isa sa mga example, pila na mo ang na-save. In total, sa sige mo og hulog ana every month. So, inato siya nga example, sum of the arithmetic sequence rather than the value of the account. In this case, it would be of interest to find how much you put aside in, say, the 14th month, but it would be a whole lot more useful to find the sum of the contributions to the first 14 months. Okay, so ang question dire, find the sum of the first 14 terms in the sequence of deposit described in the text above. So, kuhaon dyan, nimo ang mga given ha, para masabdan. So, ang 14 months ang hinahanap mo na imo ang N. Okay? Ang first term nimo kay 10. Okay? Ang common difference is 5. Na-mention na kanina sa problem. So, importante jud nimo kuhaon sa jud nimo ni ang given. So, kung mapansin nimo missing ang A sub n, dili nimo makuha ning formula nga S sub n kung may missing diri. A sub n is missing. So, balik sa ka sa first formula nato nga A sub n. 'Di ba? Kay 14th term man gud missing. So, kuhaon mo na siya. So, ang A sub 1 nato is 10 plus 14 minus 1. D na to is 5. So, the answer is 75. Okay, this is 13 times 5 plus 10. 75. Okay? Dili kay siya lisod ha. You have to practice.
sa arithmetic sequence. So, nakuha na to ang 75, substitute tayo ni mo ni siya dire. Di ba? Niya 14th term, gusto na to kuhaon ang sum. So, kuhaon sa nimo ni 10 plus 75. Unahon sa ang parenthesis ha, kay basin giuna ang 14 times 10. Unahon sa ang parenthesis. So, mahimo siyang 85 times 14 divide 2, so 595. So, the total deposits 14 months, $595. Next topic nato is geometry. Sequence is a geometric when every term after the first is obtained by multiplying the previous term by the same fixed non-zero number. This multiplier is called the common ratio. So kung mapansin mo, ang sa arithmetic kay adding geometric multiply na. Then, ang ginatawag niya siya og common ratio. So, ina niyang example. Ang R na to, common ratio, R ang atong ginagamit ha. R is equal to 3 for common ratio. So, pag 3, ibig sabihin, ginamultiply ni siya og 3. So, times 3. 1 times 3, 3. Diba? 3 times 3, 9. 9 times 3, 27. Diba? Ginamultiply siya og 3 each sequence. Ngano ginatawag ni siya ratio? Diba ganina kay common difference, gina-minus nimo ang after minus before. Sa ratio, the same gyapon. Ga-divide ka. Diba kung naka-remember pa mo sa prelim na to, ang ratio is divide. Divide nimo ang after, divide nimo siya sa before. So, 3 divide 1, diba 3? Makuha nimo ang common ratio. 27 divide 9, 3, diba? 81 divide 27, 3 na sad. Diba? 243 divide 81, 3. The same gyapon dire. 10 divide 2, 5, 250. Gina-verify lang nimo ni siya, gina-double check lang nimo ang iyang sequence kung 5 ba jud ang iyang common ratio nakuha. So maka-create jud kag ratio for this sequence. Okay, ay make sure nga na may calculator ha kay multiply ra ba ni mudako jud ang mga numbers sa sequence. The same gyapon kapag negative ang atong common ratio, mag-alternate ang sequence. Alternating sequence na positive, negative, positive, negative, positive. Inana siya, di ba? Basta makuha, kabalo lang ko sa first term, 5 times negative 2, negative 10, negative 10 times negative 2, 20. Nakuha. The same gyapon kapag fraction na pod ang common ratio. So, ga-multiply kag fraction 1 over 4. So, medyo challenge din siya. Hindi siya lisod, ha? Challenge na. Basta na lang kay calculator, scientific, kaya ra na imo. You don't have to gamit og cellphone, magproblema ka ani. Kay ga-multiply ba ka. So, calculator jud. Okay, so 1 times 1/4, 1/4, 1/4 times 1/4, 1 over 16. And ana siya. Okay, so napod tayo, write the first 5 terms of the geometric sequence. First term, 4, common difference, negative 3. So, kung mapansin ni mo dire, ang first term, ano gyapon, then ratio nimo is negative 3. So, pwede gyapon ka mubuhat og sequence. Unahon sa nimo ang 4. You write 4. Times nimo og 3, negative 3. Times negative 3 niha, negative 12. Times negative 3. Inanara ka sayon. Grabe sayon na yun, no? Times negative 3 niha kung pasabot. Times negative 3, times negative 3, times negative 3. So, maka-create ka og sequence. Basta naalang kay first term and the common ratio. Unya kay first 5 raman. So, tama na kag 5. Kay first term, mo niyang second term, third term, fourth term, fifth
term. Again, class, you have to make sure na nga ang sequence automatic na ay na siya comma. Automatic na ha, common sense na dapat. Kaya kung walang comma, ma-misinterpret na ako. Kung wala comma, di. Ngayon mo na siyang 336 minus 108. Di ba? So, kailangan i-comma. Ay, nag-separate man na siya. And then, ma-emphasize ang sequence. Okay? So, muna na siya ang formula for the geometric sequence. A sub n is equal to A sub 1 times ni ha, the common ratio r to the power of n minus 1. So, exponent na ni. Okay? So, where the n is the number of term you want to find, A sub 1 is the first term, and r is the common ratio. So, we have another example in finding a particular term of the geometric sequence. So, diri, ang hinahanap kay 12 term. Saan mo ng 12 term of the geometric sequence. So, mo na siya ang imuang A sub 12. Okay? Ang 1/2 mo ng A sub 1 and ang common ratio are okay, nakuha siya. R is equal to 6. So, from the formula, again ha, isulat sa inyo ang notebook inyong mga formulas ha, kay daghang ra patag formulas in the next topics. Okay? Ang first na to kay arithmetic and geometric. So, formula nato ni ha, substitute nimo ang A sub 1, 1/2. Ang R nato 6. Kani to the power of 12 minus 1. So, 11. So, 6 to the power of 11. Ina na siya kadako. Dili pwede mag-ano ha, magkasayop. Dili siya 6 times 11 ha, nasimba ko na. 6 to the power of 11. Use your calculator nga scientific. Kung sa cellphone, di ko sure kung makaya pa na. Okay? Kay 11 kabok na siya. 6 times 6 times 6 times 6. Nga, 11 kabok. So, pag nakuha ni mo ng result, divide 2. So, mo ni ang result. Mo ni ang result sa 12 term of geometric sequence. Dako, mga dagko, dyan ang mga result sa geometric sequence. Kaya ga-multiply man ka. So, make sure nga, sakto ang pagka-solve. Ani. Okay? So, next na to diri, ano na siya, more on sum na di ay. Sum of the geometric sequence. So, muna siya ang another formula. Last formula na nato ni. The sum of the first n term of the geometric sequence is given by this formula. So, again, gina-add ni siya ha. Okay? From the word sum. So, pag naka-create na kang geometric sequence, total ni mo siya. So, ang formula ni mo, A sub 1, 1 minus r to the power of n over 1 minus r. Again, A sub 1 is the first term and r is the common ratio. So, we have here the following example. Find the sum of the first 15 terms of the geometric sequence. Make sure na sabdan jud ang question. Para dili mo masayo. First 15 terms, no? So you don't have to manual or magmano-mano mo mag-create og sequence. Ayaw na. Better use the formula para dali ra ka mahuman. Okay? Kaya in case nga, pangitaon mag 100 terms. Gusto ko magmano-mano mo, maugmaan mo. Kani kay gituyo ra ni 15 terms. So ayaw kumpiyansa sa assignment quiz exam. What if mga dagko ang mga terms? 200. Diba? Lagyo kaayo. So use your formula. Ayaw pag mano-mano. Okay? Geometric sequence, first term 8, common ratio, negative 1/2. So, samang hinahanap. Pero, missing ang atong A sub 15. Tama. Pero, kung tanawan ni mo dire, even though the
formula, wala siya A sub n. Di ba? Dili pareha to sa arithmetic sequence. Hinahanap pa yung A sub n. Kani kay A sub 15 man. So kung wala siya diri sa formula, you don't have to use the formula sa A sub n. Diretso na ka diri. Okay? Since ang given nato A sub 1 na ana, R, at saka N, na ana sa formula, you can automatically substitute na. So, ang A sub 1 nato 8 na diri. R nato is 1 half. So, you have, tarungon lang nato, negative 1 half to the power of 15. Okay? So, unahan sa nimo ning nasa sulod sa parenthesis ha, negative 1 half to the power of 50. Pag nakuha na ninyo, minusan ni mag 1. Pag nakuha ng result, multiply ni mag 8. Okay? So, pending sa ang numerator, isolve sa ning denominator. It's just 1 plus 1 half. Okay? So, practice mo class ha. Using your scientific calculator, make sure you got the 5.33. Dapat makuha na yun ni. Practice mo, giunsa ni pag-come up from here to here using your calculator. Okay? Kay kung dili mo mag-calculator, hala, good luck na lang. Kung di mo kabulong mo gamit. Practice jud mo. Okay? So, the answer is 5.33. Inatora. Again, napod tayo another example applying the arithmetic sequence to saving for a home. We began this section with an example in which a couple is saving money for a down payment on a house. Suppose that your plan is similar, that you decide to put away $150 for the first month, $175 second month, third month, 200, and so on. So, nakita din nga na sequence. What is would would you save more or less in the first 2 years than if put away $400 each month? So that's the question. So sa may mo tubaga na. So kato siya is arithmetic. So again, pag naagali problem solving, dili jud ko moingon kung arithmetic pa siya or geometric sequence. You have to analyze the problem. Okay? Make sure dili masayok. Kay kung arithmetic gali i-solve, kunya kay nag-solve ka og geometric, wala jud kay score. So, importante nga ma-analyze jud nimo kung mag-add ba siya, ang sequence is adding ba siya, or ang sequence by multiplying. So, you have to analyze. Critical thinking jud ang word problem. So, di jud na mawala sa akong exam ang word problem. Okay, magawas jud na. So, diri, if we list the amount saved each month, we get arithmetic sequence with A sub 1 is equal to 150 and D is 25. Asa nagikan? Diri ra, di ba? Kung makita nimo naa lang tay tulo ka sequence, makuha naman nimo ang A sub 1 ug ang common difference, di ba? 150 ang A sub 1, ang common difference i-minus ra nimo. 175 minus 150, that is 25. Di ba makuha ra nimo diretso? So mo nang D is 25. To find the amount after 2 years, we need to find the sum of the first 24 terms. 2 years ba ya? So pila man ka months in 2 years? 24 months. Kay each month ba siya ga save. So months ang ato i-convert or S sub 24. So naga-save siya, so ginakuha ang total. So na kay idea nga you have to use the sum of the arithmetic sequence S sub 24. So first muna nato is pangitaon ang A sub 24 pa muna. Kay mo muna ang missing. Ay ha, dayon ka mo gamit sa S sub 24. Nakuha. Duha ang formula sa arithmetic ha. So, nakasan ni siya, A sub n, A sub 24, A sub 1 is 150. Ang n nato 24. Na dire oh. N nato is 24 terms.
minus 1 times 25. D is 25. So, 23 times 25 kana sa unahang pag-multiply plus 150, 725. So, ang A sub n na to, ang ika-24th nimo is 725. Using now the formula sa sum of the arithmetic, substitute lang dahil nimo siya diri. Ang A sub 1 nato is 150, ang A sub n is 725. So, unahon sa ning naka-parenthesis, ayan nimo siya i-multiply. Pagka human, i-divide dahil nimo sa 2. Or pwede po na 24 divide 2, 12 na lang. Pwede po inana. The answer is 10,500. So, pagka 2 years, nakasave siya ng 10,500. Pero actually, the first plan saves more money in 2 years kaysa atong 24 times 400, 9,600 rato. Kay naman kay duha ka choice, di ba? Nakasave ba siya for 2 years or you put away 400 each month? So, na duha ka question. So, better ang 2 years na pag-save. Another example for the geometric sequence or problem solving, when a worker earns a 4% raise each year to find his or her salary in any given year, you multiply the salary from the year before by 1.04. If you take a job with a starting salary, annual salary of $40,000 and earn a 4% raise each year, how much money would you earn the first 10 years? So, dire, since the salary gets multiplied by 1.04 each year, the annual salaries for form a geometric sequence. Okay? Again, na-siya na-mention rin nga, multiply the salary from the year. So, geometric ang imong gamiton. Where the first term na mention niya dire is starting annual salary 40,000. So, 40,000, then ang common ratio nimo 1.04. Na-mention na sa problem. And then, ang hinahanap is sum of the geometric sequence. N is equal to 10. So, sa problem, nagikan ha. So, mo nang you have to analyze the problem. Kuha ang mga given para madiretso nimo siya substitute na lang sa formula. So, diretso na actually. Pag geometric gali, you don't have to find the A sub n. Diba? Wala nang A sub n. Diretso na ka diri. Basta nakuha lang ang first term, common ratio. Saka yung n. Yung n lang. N is 10. So, ang nahitabo diri, 40,000. 1 minus 0.4 for the common ratio to the power of 10. Unahasan ning 1.4 ha. Pag mag-compute gali mo, kung makaya galing scientific calculator nga, isahan na lang, make sure sakto ang answer. Pero kung dili madala, unahasa ni. Kana sa ang unahon nimo multiply sa calculator, pag nakuha ng result, 1 minus daday nimo sa result niya. Pag nakuha ng result, multiply nimo og 40,000. After that, minusan dahil nimo ni siya og negative naman na 0.4. And that's the result na. Mao na ang ang ma-save for 10. Okay? So, another examples regarding sa to ang gibuhat nga PowerPoint, napod ko gibuhat diri another PDF napod tay mga review diri. So, don't worry, I will send this sa Facebook group natin kaning arithmetic and geometric sequence. So, the same gyapon ang process, no? Na ako'y gihatag diri nga daghan kayo og examples, exercises para maanad mo
or ma-master ninyo ang arithmetic and geometric sequence. So, basa-basahan lang niya. Di na ako nibasahon ng introduction kay discuss naman na itong introduction. So, proceed lang ta sa mga examples. Pareha ni, what is the 10th term of the arithmetic sequence na atay 1, 5, 9, 13. Basta na lang kay idea nga ang 1 mo na siya ang a sub 1. Ang ang common difference, tingala po, common difference, i-minus lang nimo. Diba? 5 minus 1, diba? 9 minus 5, that is 4. Diba? And then ang n nato is 10. So, mo na ang formula niya. Para klaro, nara diri sa taas ka na. Diyan yung mga formula. Diba? So, actually, practice lang jud mo ha. Pag na yung mga inani nga example, sayon ra kay na siya. Basta guided lang mo sa mga formula, you can get the answer. Okay? So, kung makita ninyo dire, na tay mga practice. So, kamo na pod, practice mo ani. May practice mo. Then, later part, natay mga word problems. So, kamo na pod mo answer ani. The same gyapon ha, ang mga formula sa geometric is inani gyapon, no? Then ay mga exercises. So you have to practice para maanad mo and pag-abot sa assignment quiz and exam, dili na mo maglisod because you practice na. Okay? So daghan kay mga exercises dire, you have to read this. So hopefully when inkamot na tag finals, okay? Kay dili jud siya mahumay na mayata. So kailangan seryoso na nato ni siya. Okay? So daghan kaayo. Determine if the sequence is arithmetic ba siya or geometric. O kani importante pod kung maka-identify ba ka. Pag nakuha na nimo kung arithmetic or geometric, then find the next three terms. So i-analyze nimo kung saan nga sequence, geometric ba or arithmetic. Another exercise na po dire, determine sa nimo arithmetic geometric and find the given term. So na kay sequence, then pangitaw ng 11th term. So dire, pwede ka magmano-mano, pwede pud ka magamit sa formula. Okay? Pwede pud ka magamit sa formula, it's either a sub n ba ni siya nga arithmetic or geometric kay analyze pa man nimo ni nga sequence. Okay? The same gyapon dire, 23rd, di ba? Mas taas kayong 23rd niyan, decimal. So, gamit lang ang formula. The same gyapon, pag dagko ang mga terms, lagyo ang mga terms, gamit og formula, ayaw na pag manual. Kani madala pag manual, diba? Then na po tayong mga word problems. So ayaw kumpiyan sa class, you have to answer mga word problems kay basin mo nang magawa sa assignment quiz exam. Kaya di lang ako magsaba. Pero ang ako lang, ang sila ni tanan para ma-practice ninyo. Okay? Napo diri dagan kay kong ihatag i-post lang nako ni siya. Dagan kay mga questions. So di na ko ni answeran tanan ha kay para ka mo na sad pa-practice pud mo. Okay? So medyo taas-taas ni siya ng mga arithmetic and geometric worksheets. So you have to answer all of this para masanay. Kaya na po yung mga word problems and kana answers lang na po tayong mga answer keys na. Okay? Pero again, sa answer key class, dili pwede nga answer lang. So, kailangan na ay solution. Kasi maparehata sa prelim midterm, answer na gihatag, 1 point na gihatag. So, make your step-by-step solution. Kanang klaro sa ako. Nagagamit mag formula ha. Kay, pag direct answer man good class, kay murag nangopya. Okay? So, we're done for